Matur yaşlık süyücüründe Uynap dursa talyan Jmaqbali dünya Tatar mını talyan Garmunda İsen misiniz hürmetli millettaşlarımız? Men sizni bugün Mordova Respublikasından selamlayım. Bugün biri de 12. Bütün Rossiya Tatar oğulları Sabantoyu. Mordova Respublikası bizning xalqimizga büyük şahıslarımız Xodi Taqtoshni, Abdurahmon Absalamovni, Sharif Kamolni bo'la ketgan. Birida 70lab Tatar oğulu var. Shulay bo'lgach, Sabantoyning munda uzdiriluvі hech kirada yo'qqa tugil. Bugün men sizni 12. Bütün Rossiya Tatar oğulları Sabantoyning eng motor mezgillarini qarorga chaqiraman. Kileşekni kütüp Bütkenge utturtip Yondırayıp sarı sağışını Kileşekni kütüp Bütkenge utturtip Yondırayıp sarı sağışını Şöyle çeçe bakkan çaklarına Yürgeni de diken nur gibi Şöyle çeçe bakkan çaklarına Yürgeni de diken nur gibi Qaysi rayondan keldingiz? Sabantoyların işi kirek bara. Biz Irmadanskiy rayonnikilar Altar avылынан Sabantoy bek yaxshi bara. Biz bek şadlar, bek köngilliler, köngilimiz açıldı. Bek davolnylar. Her yıl şalay bulsa idi. Biz özümüz müşerler. Biz özümüz 20 yıldan artık ansamblda yeriybiz, indi terletişlerge yeriybiz. Maqtilar özümüzni, вот. Казачка молодая, черемуха в цвету, на коне ретивом едет по селу, за поясом нагайка и косы по плечам. Эх, держись, ребята, едет атаман, казачка вольная, степи широкие, глаза бездонные, реки глубокие, все там молоденькое ей по плечу. Поводья держит судьбу свою. Скажите, пожалуйста, вы откуда и вот почему вы приехали именно на Сабантуй? Мы с Ичалковского района. Ансамбль наш называется «Любава». Приехали по приглашению. Мы каждый год здесь бываем. Нам очень нравится на этой земле, да. Что для вас вообще дружба народов? Это единение, это красота, это дружба, это любовь, это созидание, это порядок и это открытые сердца друг к другу. Вы посмотрите, сколько улыбчивых лиц, глаз, дарят улыбки, дарят праздник друг другу. Это же здорово, это же прекрасно. Biz Kilik Sverdlovskiy өлкәсеннән, Аrakay авылыннан, кайфләребез бик шәп. Яхшы. Ничек Мордовия җире ошыймы сезгә? Охшый. Охшый. Сезнең кайфлар? Бик яхшы. Менә сезнең өстегездә мин һәр бәйрәмдә күрәм шушы алъяпкычларыгызны, сез аларны бердә салып тормыйсыз ахраймы? Салмыйбыз. Һәр праздникларда без шушы киемнәр белән без. Үзегез чиккәнме? Үзебез чигәбез. Менә бу алъяпкычны чигер өчен күпме вакыт кирәк? Где-то 1-2 ай. Менә 6 ай үтте. 6 ай утырдым. Крючок белән каелган бу. Гладью түгел, а тамбурная вышивка.
Рафаил абый, менә шундый күп курайлар алып килгәнсез. Зурлары да бар, кичкенәләре дә бар. Әйбит, курайга кызыксынучылар бармы? Бар. Бик теләп алалар. Һәм күпләп алалар, балаларга алалар. Зурларга үзләре дә алалар, үзләренә дә алалар. Сез ничә еллап шушындай курайларны ясыйсыз инде? 15 ел була инде. 15 әйе. Мин аны яратам, туктап карамакчы да булам. 3 көн йөрим дә, аннан соң тагын тарталар шулар. Много игр здесь и смеха, и девчушка, и джигит по прибрызу антеха. Вот что Сабантуй творит. Dünya boylap dan tutkan, onlar uzgan urunlarda zor şehirler kolukan. Korgalı, Simi, Urumşi, milletinin gururluğu. Oğa bazar, oğa tovar, sıklanğış, yipek yolu. Mordoviyada minin milletimnin intiren hem yırak damarları. İzlep taба yıllar, şırlar aşa, Темников татарларын. Тамбов урманнары шаулавымы, дәртле бунтар иткен тақташны, яшлек жилесіман қию тақташ, гуя әр татарның яқташы. Татар түшләсе егеті Шәриф Камал, әлі де Яқты йылдыз болып яна әдәбият күгендә. Тарих, сүрәт ясый бүген, булгандыр төрле чаклар. Ак хыял булып очалар, күңелдә ак чарлаклар. Карпищев – великий спортсмен. Он с азартом в теннис играл. Был Сюняев астрофизик, а Ушаков вот адмирал. Смелый летчик Девятаев великий подвиг совершил. Любовь свою нашел в Казани, дело свадьбой завершил.
Туған yoqqa тамырлары белән бергәдер кеше тугашта. Тамырлары тирән булган саен, җимешләр күп була агачта. Шушы җирдә туган Әпсәләмов, ак чәчәктәй аклык беләшергә, дауларга туган кеше җанын әсәрләре аша сөйләшергә. Ак чәчәкләр, аппак язылар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә, ак гөлләрдә. Җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебе аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Таң күзеннән гүя безнең гомер, шып тамчысы булып төгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебе аппак булып, саф күңелле каласы иде. Сабан туе бүген, хезмәт туе, дуслык туе шул ук вакытта. Татарларның күркәм бәйрәме кадерледер һәрбер халыкка. Берләштерә төрле милләтләрне җир анага булган мәхәббәт. Бер-береңне аңлап, зурлап яшәү шундый мөһим, шундый рәхәт. Да, разные у нас традиции и вера, но это ведь не главное для нас. Главное – дружба и счастье сфера, чтоб на лице улыбка родилась. Тихонько тронем по водам, дружно глянем по глазам, это что вас всем стоям, стало жарко небесам, а ну давай раскольную, а давай стану по-линому. А ну давай, давай свою симфонию народную. А ну давай, давай свою симфонию народную. Бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребезнең тарихи ватаны, йөрәге Казанда. Мәркәзебез үзәгендәге Бөтен дөнья татар конгрессы һәрбер татарны җылытып, чакырып торучы яктыручак кыйбла ул. Мин татар нәсел анашым, шул җирдә тамыр алган, шул җирдә ата-бабамның тазлы тирләре тамган. Татар барда хәнәр бар бик, гомер иткән нәселен ирмәгән, ялгыз дошманга күзләрен бирән җирен.
Конгресс татар играет огромную роль в деле сплочения нации, в сохранении и развитии языка, культуры и традиций. 500 национальных сообществ в 45 странах мира. Конгрессу татар в этом году 30 лет. Bu 30 yıllık ömürde balalarca şatlanı da, 30 yaşlık yigitler yegerligi de, aksakallar zirekligi de var. Ruhi baylığını sakla, halkım benim. Ey Tatarlar! Tatarlar! Халық зор ул, көчле ул, мұңлы ул, әдип ул, шағир ул. Для оглашения приветствия полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе слово предоставляется главному федеральному инспектору по Республике Мордовия аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилу Степановичу Сизганову. Уважаемые участники Всероссийского Сабантуя, уважаемые гости и жители Республики Мордовия, сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником Сабантуй. Сабантуй – это не только символ пробуждения природы, завершения весенних полевых работ, это богатство наших самобытных традиций и обычаев, праздник дружбы и взаимопонимания, общая радость и надежда на лучшее. В этот день особые поздравления труженикам агропромышленного комплекса, от которых зависит будущий урожай, продовольственное благополучие наших регионов и страны. Выражаю искреннюю благодарность всем сельчанам за ежедневный неустанный труд и преданность родной земле. От всего сердца желаю всем здоровья, успехов, богатого урожая, благополучия и веселого праздника. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров. Благодарим вас. Сөз Татарстан Республикасы президенті Рүстем Нурғалиұлы Миңнихановқа. Hayırlı günler, исәнмесез барыгызга да. Кадерле дуслар, милләттәшләр, Сабантуй кунаклары, хөрмәтле Артем Алексей улы, бүген без менә бу матур җирлектә үзебезнең татар халкының иң яраткан бәйрәме Сабантуй бәйрәмен үткәрәбез. Әлбәттә, зур рәхмәтләр менә бу җирлектән хуҗаларына, Артем Алексей улына, аның командасына һәм Татарстаннан килгән артистларга, мондагы артистларга. Әлбәттә, бу безнең көтеп алган зур бәйрәм. Сезнең һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бәйрәмнәрегез матур булсын, күрешергә насыйп булсын. Бәйрәм белән сезне. Дорогие друзья, уважаемый Артем Алексеевич, Сабантуй – красивый праздник. Сегодня Сабантуй празднуется в 58 регионах, 35 стран, где он масштабно, как у вас проходит, ну, наверное, так, это в Казани только может пройти. Я искренне благодарен, Артем Алексеевич, вам, вашим коллегам, коллеги, которые приехали из Казани помогать, Кукмарский район, прекрасный организованный Сабантуй, прекрасное место. Самое главное, прекрасные люди. Я хотел бы всех вас поздравить с этим праздником, пожелать всем нам красиво провести этот Сабантуй. С праздником! Исәнлек, саулык барыгызга да. Бәйрәм белән! Бик зур рәхмәт.
Слово главе Республика Мордовия Артему Алексеевичу Сдунову. Шумбрата да ялгат, Вичковис оет, дорогие друзья, Харматле, Рустам Нургалевич, Кадарле, Дуслар, сегодня счастливый день нашей жизни. В год, когда президент России объявил годом культуры, в год, когда мы празднуем 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии, нам доверено провести всероссийский сельский сабантуй. Спасибо за это доверие. Сабантуй праздник очень веселый. Мы хорошо потрудились. Есть возможность отдохнуть сегодня, позаниматься спортом, посоревноваться. И все это мы делаем на нашей благодатной мордовской земле. Вы знаете, сколько просветителей известных. Хадид Акташ, сколько героев Советского Союза. Михаил Девятаев вышли с нашей земли, жили в Татарстане, в других регионах и прославляли нашу Родину. Многие из них и сейчас живут в Мордовии. Многие из них защищают нашу землю. Такие праздники – это праздники единения, нашей дружбы. И вообще это большое счастье, когда к тебе приезжают учителя, наставники, смотрят, советуют, потому что нам много что еще придется делать. Но самое главное, мы вместе трудолюбивый народ, все у нас получится. А сегодня желаю повеселиться, отдохнуть. Счастливого Сабантуя! Спасибо! Благодарим вас. Сабантуйын uyushturuvchi, ig'anachi, xo'jalik yetakchisi, Mordovия Республикасының Татар эшмәкәрләре клубы иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы Фәтхулов Рафиq Аяз улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе, актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының фидакарь хезмәт өчен медале белән Мордовия Республикасының Татар эшмәкәрләре клубы иҗтимагый оешмасы рәисе Абдрашитов Гафур Галәү улы бүләкләнә. Милләтләр арасында татулыкны һәм тынычлыкны ныгытуга, татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән Мордовия Республикасының Татар эшмәкәрләре клубы иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Эко-Хәләл ширкәте директоры, игъанәче Әбүбәкеров Талип Рафаил улы бүләкләнә. Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән Татар эшмәкәрләр клубы иҗтимагый оешмасы әгъзасы, хокук белгүче Ашимов Марат Рафиq улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклауга һәм үстерүгә, милләтләр арасында татулыкны һәм тынычлыкны ныгытуга өлеш кертүләре өчен Мордовия Республикасының Татар эшмәкәрләре клубы иҗтимагый оешмасы әгъзасы Абдуллов Рафиq Али улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Мордовия Республикасының Татар эшмәкәрләре клубы иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы Миняев Равил Сәяф улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. От имени президента Республики Татарстан в знак глубокой признательности ключи от микроавтобуса вручается председателю Мордовской республиканской общественной организации «Клуб татарских бизнесменов» Гафуру Галявовичу Абдрашитову. Указом президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено главному редактору Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия, редакции газеты «Юлдаш» Тангалычеву Камилю Абидуловичу.
За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено генеральному директору общества с ограниченной ответственностью МКАД Мангутову Камилю Шавкетовичу. За плодотворную общественную деятельность и большой вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры и национальных традиций на территории Республики Мордовия медалью за заслуги перед Республикой Мордовия награждается председатель региональной национально-просветительской общественной организации Совет старейшин татар Республики Мордовия Бикмаев Шамиль Закариевич. За большой вклад в сохранение и пропаганду национальной татарской культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия» присвоено руководителю ансамбля «Осыл-Яр» региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии города Москвы, уроженке села Татарский Умыс Качкурского муниципального района Симаевой Нурджихан Мустафеевне. За достигнутые трудовые успехи в агропромышленном комплексе республики и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой Республики Мордовия награждена бригадир животноводства общества с ограниченной ответственностью Мордовское агропромышленное объединение Тарбеева Агишева Рушанья Хамитовна. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой Республики Мордовия награжден тренер-преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования Лямберская детско-юношеская спортивная школа Шафиев Фатих Исхакович. За большой вклад в укрепление межнациональных отношений, активное участие в подготовке и проведении 12-го Всероссийского сельского сабантуя почетной грамотой Республики Мордовия награжден глава Кукмарского муниципального района Республики Татарстан Дмитриев Сергей Дмитриевич. За заслуги в области спорта и прославления Республики Мордовия на международной арене почетным знаком главы Республики Мордовия за личный вклад в развитие Республики Мордовия награжден боец смешанных единоборств, уроженец Республики Мордовия Фахриддинов Ренат Ряшитович. Распоряжением главы Республики Мордовия за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. Благодарность главы Республики Мордовия объявляется директору Татпишлинской средней общеобразовательной школы Рузаевского муниципального района Шамоновой Флоре Ахмеджановне. Сертификат на детскую игровую площадку от главы Республики Мордовия вручается Лямберскому муниципальному району. Сертификат принимает глава района Юрий Иванович Голов. Бәйрәм әләмен күтәрү хокукы Мордовия Республикасының Татар эшмәкәрләре клубы иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы, иганәче Сабан туен оештыручы Рафик Аяз улы Фәтхуловка һәм чыгышы белән Мордовия Республикасыннан булган катнаш төрләр көрәшчесе Ренат Рәшит улы Фәхретдиновка тапшырыла. 12-нче бөтен Россия авыл Сабан туе әләмен күтәрергә. Сабантуйда үзегез күрәсез, машалла, кеше күп, погода яхшы, организация на высшем уровне. Бик әйбәт, бик килгән эшлек. Милләттәшләребезгә нинди теләкләрегез бар? Ниятие. Ишегәтергә үз добивайтесь своих целей, куйган цельләрегезне добивайтесь. Ишегәтергә, как мой девиз, только тяжелый труд. Только тяжелый труд. Былай 10 жашта Казанда тотындым вольный борьба, белән шигырьләргә. Аннан соң Мордовиядә кудода. И основной подготовка уже 10-нче елда. 10-нче елда Казан Мәскәү шәһәрендә.
koşu kilmedi mi? Bugün de все, eteyeni öğrendi, все нормально, уже за меня. Была bir babay, merhum babay, он один за меня был всегда. Ничего тейди, растатындын, давай до конца. А он уже юг, но они эти спокойно уже все. Olga planların neydi? Alga дальше татар халкын Америка жерлерinde alga nişe kadar baraga. Balaların ailem bilen tanıştırıp git. Balalar elle kızlar yok. Kızlar yok. Gimnastika, Noruşka yok. Balalarını bilmiyorum Noruşka точно. Bir gavur вид спорта, так что bilmiyorum. Rinat, mine bu yıl bütün Dünya Tatar Kongresi üzerinin 30 yıllığın bayram edi. Mine şul olaydan tilekleriniz neydi? Maşallah kongres, bek zor rahmet, yakşı işleriniz için, keşlerge buluşkan için bu kiretli kongres. Так что maşallah, çakırsanız Allah kuşa barımız. Teletler. Так inşallah 30 и дальше yıl tırığı gelebi, и kongres üz işin işlesin yarabi. Halka yakşılık getirsin. Российский сельский сабантуй пройдет в Астраханской области. Переходящий символ Всероссийского сельского сабантуя Тулпар-От, символизирующий вдохновение, трудолюбие, мечту, стремление идти вперед, вручается главой Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Сдуновым, вице-губернатору, руководителю администрации губернатора Астраханской области Павлу Петровичу Паутову. Слово вице-губернатору, руководителю администрации губернатора Астраханской области Павлу Петровичу Паутову. Шумбрат Мордовия, глубоко уважаемый Артем Алексеевич, глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, позвольте от имени представителей 147 национальностей, населяющих Астраханскую область, по поручению губернатора Игоря Юрьевича Бабушкина, приветствовать вас на этом празднике и выразить то восхищение, которое мы испытываем, глядя, как ярко, масштабно, красочно Мордовия празднует Сабантуй. Сегодня перед лицом новой внешней угрозы так актуально звучат слова нашей Конституции о едином многонациональном народе Российской Федерации, защищающем свою землю, гражданский мир, государственное единство. И Сабантуй – это наш общий праздник, такой же радостный, яркий, открытый, как родовая молитва, как белая береза, как масленица. И для нас огромная честь принимать сегодня эстафету Всероссийского сельского Сабантуя и пригласить всех вас 20 мая 2023 года на гостеприимную Астраханскую землю, чтобы вместе встретить этот праздник. Рахмат, спасибо, с праздником! Şunu motor ittirip giyinip gelgensiz iyi mi? Sabantı keyiflerini şık. Tilep ülkesinden geldik, Niyazi Petrovskiy rayonundan Arslan avulundan geldik. Bik көңіллі өте Сабантуй, bizge bik yakışıyor. Mine bu giyimlerinizin motorluğuna sıklanıp duyup bulmayın değil mi? Bizden abilerimiz özleri koygan endi bizden avulda şunday motor itip külmekler koyup gelirler. Leysen ansambli. Yiş giyesiz mi bu giyimleri? Yiş giye biz her bir bayramlarda motor itip giyip çıkış yaşayız. Nailapa, aytınız mine ansamblga neçe yıllap yürüysüz indi? Ne üçün yürüysüz? Nerse sizni jelib eder? Nerse üçün yürüge değil. Motor itip zırlarga yürünebiz. Dert. Yaşlıkны iske düşürəbiz de yürüyübüz, beyimiz, zırlıyız, көңіл açabız, үйde oturmayız. Özümüzni kart itip sezmeybiz indi. Motor itip yaş bulup yürüyübüz, yugurub. Beyimiz, zırlıyız. Mına menin külmekleri indi 52. yılını koyulgan. Bu әnkәйләрнең külmekleri sandıktan alıngan. Eski külmekler. Özümüzni bütün yerlerde yürüp çıktık indi. Kırım'da da bulduk. Kazan'da indi bir 4 kabat bulgan bizdir indi. Ulyanovski'da da bulduk Sabantuylarda. Motor itip zırlap yürüyüz sulay. Nailapa aytınız mine bütün jerde de kurganım yok mine şuşlay bittireli nişik tatala ol. Bu soğaldırık dip atala. Mınısı indi bu yaş kilinlerden ilki vakitte indi bu ne aybirler bulgan indi. Mınısı soğaldırık dip atala, mınısı muyunsa dip atala. Şulay ittirip motor itip özleri bir
18'de kuyovga çıksalar indi 16 yaşında уже koya başlagan indi bu aybirlerini. Вы откуда и с какими национальными блюдами сегодня угощаете гостей? Мы из Ковылкинского района угощаем мордовскими национальными блюдами. Мокшень, перекат, пирожок анят, пачат, блинтят. Супер. Шапом ловца. Ям. Квас. Biz bugün geldik İskalagıl avlundan Kovılkinski rayonu. Abdurrahman Absalamov bizde tugan. Üsep gitkenler olanları bilensin ga. Bu bizde bir küp buluşkan. Enisi etisi bir yakşı halık bulgan, buluşup turgan var avıl kürşilerine. Biz de şlaytili biz onu çastagına bizge bulga kile buluşa, zaman ititişe biz. Büyük matur. Big zor rahmet anarga albinaga itağı kitabesi bayramlarga. Mine bugün Saban toyuna bir küp milli rızıklarımız bilen de kelgensiz. Buları da sizdekiler mi? Biznekiler. Katlamabız, belişlerimiz, beremeçemiz, ne varız biznekiler. Nişiksin Saban toyu kungullu mu? İyi. Big zor rahmet organizatörlarga. Ne dilekleriniz var? Sağlık, tinçlikler dileyim, dünyalarga da tinçlikler dileyim. Barça paçaların günlerine muhabbet salsın, ilkinde de tanışlık salsın, организаторларга да bir küp rahmet. У нас сегодня оформлен стенд, оформлена книжная выставка, посвященная славным героям татарского народа. Это нашим землякам, уроженцам Староалагулова, села Староалагулова, татарское село Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия. Вот видите, стенд здесь, отражена вся жизнь. Абсалямов Абдурахман Софиевич, очень известный писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны. Его любят очень наши читатели. А самые любимые произведения – это и «Белые цветы», посвященные медицинским работникам, и далее «Орлята». Здесь у нас «Огонь неугасимый», «Зеленый берег». Вот, мы составили буклеты, в общем, очень празднуем. Также вот Абдыршин Алимкай Абдулович, герой Советского Союза, он также уроженец села Староалагулова нашего Ковылкинского района. Поэтому сегодня вот таким славным героям, знатным людям у нас вот это здесь посвящено. Мы очень гордимся ими, ценим. Поэтому вот их наследие. В библиотеке вот у нас составляются еще дополнительно памятки. Вот, спасибо вам. Alfiye Hanım, mine şunday matur kolfaklar alıp kelgensiz eymi? Mine bu sizin karşıdağısı ayıruşa kızıktıra. Nindi yürek kolfaklar köptenden şıgıllenesiz mi bu iş bilen? Kulakça şigu bilen, kulaksıman şigu bilen indi 9 yıl şügellenem. Bu indi bizim Kazan Milli Muzeyimizde iki egzemplardan saklangan, şularga karab rekonstruksiya bilen 19. asır kalfagan yasadım. Bu bizning Tatar halkına has bulgan 19. asırda şigübüz. Şunu 20. asırda ıntılıp turgan, hazır şunu şıgıllanıp indi başka buğunlarga kaldırır için hem şu şılvırını yalgar için min başka buğunlarga da indi master-klasslar köbütü ötkerim berim yaklarına barıp kaytamak kalfak bilen Kadriye Raisınlar bilen indi şulay indi andan soň mında master-klass bilen bugün ötkerip oturam. Balalar mekteplerde master-klasslar şu indi mine bizden milliligimiz hem indi bizden gururlugubuz ana bit indi unutmuşa başka buğunlarga berip kaldıras kile. Hani panolarda şu teknikalarda köbütüp işleyim hazır mine.